Sve ovo izgleda. Da, idemo sada pogledati kako izgleda ljestvica, te došao nam izbornik Čačić, poslušat ćemo naravno i njegova razmišljanja. Evo nam je i ljestvice Hrvatska, Finska, znači 1-1, Kosovo, Ukrajina 0-2, Turska, Island 0-3, Hrvatska se sada nalazi na drugom mjestu sa 17 bodova koliko ima i Ukrajina sa boljom gol razlikom i odlučit će taj posljednji susret. Izbornik Ante Čačić, pa da čujemo i njegova razmišljanja nakon ovog remija. Ne znam, još uvijek sam vruć, mislim da ne možemo naravno biti zadovoljni sa ishodom. Veliki žal zato što su igrači zaista se potrošili, dali su sve od sebe. Kroz 90 minuta na kraju nam se to sve skupa nije vratilo. Izgubili smo 2 velika boda i na neki način smo iskompromitirali situaciju oko odlaska na završnicu svjetskog prvenstva. Dobro. Kakav je bio plan? Pa plan je bio napasti i držati loptu kroz brzu primopredaju, dolaziti u završnici. Mi smo to i činili. Nije bilo lako, oni su se organizirano, branili se velikim brojem igrača, na neki način iznuđene, ali ne mogu se oteti dojmu da nas zaista sve ove kvalifikacije neće, jer gledajući cjelokupnu utakmicu teško je ne reći da su Islanđani zasluženo na kraju došli do zgoditka, su se svi 90 da zaista organizirano i tačke jako dobro branili, ali mi nismo bio kod prodora kada se probije bok ubacivati visoke lopte ili tražiti možda povratno na 16 terac. Plan da se traži lopta po podlozi. Bilo je i takvih lopti, sjetimo se, ona je lopta od Pivovića kada Saljko nije završio akciju do kraja. Bila je samo jedna po meni, je li tako? Ja mislim da su to trebali malo više koristiti, jer ja mislim da je to bila velika šansa, jer ove njihovi 2 stopera su stvarno radili izvrstan posao. Radili smo na tome, pričali smo o tome, međutim, situacija na terenu nalaže nešto drugo. Igrač reagira u datom trenutku kako reagira. Svima je jasno da i mi igrači, moram reći i cijeli narod, da smo razočarani. Bili smo, moram reći, prije ljeta u jednoj odličnoj situaciji i prokockali smo više manje sve. Više manje svima jasno da nismo na pravoj razini što se očekuje i zapravo što možemo. Nije to bilo samo u ovoj utakmici. Hrvatska je jednostavno skup vrhunskih individualaca, ali Hrvatska u ovim kvalifikacijama u većini utakmica jednostavno nije momčad. Pa to sam malo prije spomenuo. Prije ljeta stvarno bili smo u jednoj super poziciji, stvarno već smo malte ne pričali. Da li je bio to problem da smo već pričali da smo u Rusiji i jednostavno zadnjih ovih 3-4 utakmice, neću reći da se borimo sami sa sobom, ali jednostavno to tako izgleda. Moramo priznati da stvarno nismo ni približno ono što možda pokazujemo u klubovima i jednostavno ja ne znam rješenje, jednostavno u čemu je problem, teško je nešto posebno reći, ali... I postoji li rješenje da se nešto promijeni? Pa mi moramo se sve odlučiti, ono što nas čeka, mislim. Mi smo se sami doveli u situaciji, moramo činiti sve da se pokušamo izvući. Imamo još 90 minuta, imamo jednu cijelu utakmicu. Treba vidjeti kakve su sve refleksije s ove utakmice, mislim, prvenstveno na zdravstveno stanje i učiniti sve da u toj utakmici budemo dovoljno dobri da osiguramo taj repesaž. Ali postoji li neka ideja, jer ideje u igri nema s ovakvim igračima? Pa gledajte, vi stalno potencirate to, pa vi dajte malo pogledajte koliko nam igrača fali, koliko nam igrača za svako okupljanje je novih i kako smo primorni slagati od zadnje linije do završnice napada, jer zaista je teško i usprkos toga mi smo pa i današnje utakmice, ako hoćete, napravili puno i dobrih stvari na ono što, na koji način se Island postavio svih 90 minuta. Pa držali smo ih u njihovoj polovici, stvarali smo, htjeli smo, gurali smo lopte na stranu, imali smo šuteve izvana, imali smo i neke prilike. Nemamo učinkovitost u realizaciji, to je ono što nam je falilo sve ove kvalifikacije. Mislim, istina je da su brojni izostanci, ali da li su tu i vedete Barcelone i Juventusa i Intera i Reala sa jednim Modrićem koji je danas dao sve od sebe što ima, ali nema igre. Hrvatska nije moćna, nema ni M od moći. Sigurno kad se pogleda na kraju rezultat, onda se mogu izvlačiti takve zaključci. Ja ponavljam da, pogotovo kad rezultat nije adekvatan svemu našim stremljenjima, našim tijenju, na kraju krajeva i onome što ja stalno potenciram da Hrvatska ima i kvalitetu tu pojedinačno, ali dogodilo se što nam se događa. Jednostavno,
Znači smatrate da možete odvesti Hrvatsku do pobjede u Ukrajini? Pa jednostavno, ne znam kako bi se mogao, na koji način bi drugačije mogao razmišljati nego na takav da sam optimičan i da vjerujem da se možemo u toj utakmici izvući maksimum što se može dobiti. Nije bila dobra. Pa na kraju moramo reći da nismo zaslužili danas pobijediti. Hrvatska je top 10 reprezentacija, jednostavno si ne možete dopustiti, ne smije. Pa teško mi je sada uopće bilo šta pričati i reći. Vruća je glava, ali jednostavno moramo biti pošteni i reći da nešto ne štima. Moramo prvo sebe gledati, moramo svoje glave vratiti na početak, na ono što je bilo na Euru u Francuskoj i vratiti atmosferu i razumijem i publiku. Žao mi je što je na kraju ispalo ovako, žao mi je naših navijača, ali mogu samo obećati, sigurno da lošije ne može od ovoga i daćemo sve od sebe da na kraju idemo u Rusiju. Nakon izbornikovog izlaganja. Ja mislim ovo sve skupa što gledamo mi, što smo vidjeli danas, je zapravo po meni posljedica svega onoga što se događa posljednjih godina oko našeg nogometa. Znači, problemi su tu, problemi su nagomilani. Šta će biti, mislim da je jako teško za analizirati sad u ovom trenutku, predvidjeti, ali